Halo teman-teman, kita lanjut cari mainan lagi ya. Wah, seru nih teman-teman. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wah, kita mulai explore teman-teman. Wah, siapa tahu kita dapat mainan lagi teman-teman. Wah, apa itu teman-teman? Betul kan? Di sini ada mainan lagi. Apa itu teman-teman? Wah, ada sepasang ondel-ondel mini teman-teman. Wih, cantik dan ganteng ya teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita. Wah, kita udah dapat 2 ondel-ondel mini teman-teman. Kita taruh sini dulu teman-teman. Nanti kita ambil ya. Kita bawa pulang nanti teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Ternyata di sini ada mainan teman-teman. Kita cari lagi di mana teman-teman. Wah, di mana lagi teman-teman mainannya teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Ada merah-merah di sana teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, ini Spiderman teman-teman. Wih, kita dapat Spiderman teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Wow, kita dapat Spiderman. Wah, kita bawa pulang teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Kita coba lihat di sini teman-teman. Wah, banyak mainan di sini teman-teman ternyata. Wah, di sini ada mainan. Wah, apa itu teman? Ada mainan apa lagi teman-teman? Wah, sepertinya itu palutor teman-teman. Wah, kita ambil ya teman-teman. Kita dapat palutor di sini teman-teman. Wow, mantul. Benar teman-teman. Kita dapat palutor. Wih. Kita dapat palutor dan Spiderman. Wah, kita taruh sini dulu ya teman-teman. Nanti kita ambil lagi. Kita cari mainan lain lagi. Wow, seru teman-teman. Kita cari-cari lagi teman-teman. Wah. Apa itu teman-teman di depan tadi? Wah, apa itu teman-teman? Wah, itu ondel-ondel teman-teman. Wah, ondel-ondel muka merah teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Kita dapat ondel-ondel besar muka merah teman-teman. Wow, nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, wow, mantul teman-teman. Wah, kita dapat mainan banyak di sini teman-teman. Kita taruh dulu teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kita taruh sini dulu. Nanti kita ambil lagi. Wah, kita cari mainan lagi teman-teman. Wow, seru nih teman-teman. Wah, kita cari-cari lagi. Wah. Apa itu teman-teman? Wah, ada topeng ondel-ondel muka putih dan muka merah teman-teman. Wow, cantik dan ganteng ya teman-teman. Wih, kita dapat 2 topeng ondel-ondel teman-teman. Wah, seru nih teman-teman. Kita taruh sini dulu, nanti kita ambil. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wow, seru nih teman-teman. Seru banget nih teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wah, itu apa teman-teman? Wah, di warna-warni di sini apa teman-teman? Wah, ternyata ini Tayo ada teman-teman ya teman-teman. Wow, hey Tayo, dia bis kecil ramah. Ayo, hai Tayo, dia bis kecil. Wow, mantul teman-teman. Dapat banyak kita mainnya hari ini teman-teman. Wah, kita taruh sini dulu teman-teman. Kita cari lagi. Wah, banyak sekali nih pasti mainannya teman-teman. Wow, keren teman-teman. Kita cari lagi mainannya teman-teman. Wah, seru kita main. Wah, itu apa teman-teman? Wah. Wah, di sini ternyata Patrick teman-teman. Wow, ada boneka Patrick di sini teman-teman. Wah, kita dapat Patrick teman-teman. Wah, kita taruh sini dulu teman-teman. Nanti kita ambil ya teman-teman. Wow, Patrick. Nanti kita cari lagi teman-teman. Mana lagi teman-teman? Wow, mana lagi teman-teman? Seru ya teman-teman. Kita cari mainan lagi. Wah, ini siapa ini teman-teman? Siapa ini teman-teman? Wah, ini Upin Ipin teman-teman. Wah, kita dapat juga boneka Upin Ipin teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wih, betul. Wah, keren teman-teman. Wow, seru ya teman-teman. Wah, kita kumpulin nanti kita bawa pulang semua ya teman-teman. Bye bye teman-teman.